Mga binati, can you lower the volume please? Mga binati, kuhae o taas sa kaayo ang inyong punig baho. O minahal kong mga subuan. Tagae kong mic hindi kontra partido be. Mayong udto na tong tanan. Pagami ang volume. Pwede nimo paubsan ang volume. Patasin na lang. Mayong udto na tong tanan. I was listening intently to all of the speeches before me and realized that if I closed my eyes, it would seem like I was listening to valedictory addresses. Kay imo man ang madungog ang valedictory address kung graduation. And a graduation is always a signal of an end and yet a beginning. Tinuod ni graduate ka, nahuman na, o ang valedictorian, maoy mo deliver sa valedictory address. But that is not the end. Because whether you proceed to the next higher level or you proceed outside now to pursue your own careers, there is always a beginning after an end. Come June 30, at 12 o'clock noon, not earlier, sa mga atat na atat, unya na, alas 12.1, usa pa, musod, katong mga atat. Apan hangtod alas 12 sa Hunyo, kining inyong alagad, si Gwen Garcia, mao paghihapoy gobernador. Ug sa mga nanglabay nga mga adlaw, atong gitinguha nga ang mga programa nga sayod ko, dako gayud kaayog nakatabang sa mga panginabuhi sa ato mga kaigsuunang Subuanon. Ang kadtong labaw nga mga nagkinahanglan, atong gipahimutang nato nga kita nakasabot. Nga kini matagaan og kapadayunan. Because you don't end things just because you don't like it. We, as chosen leaders, have always been tasked to rise above our own personal tastes, biases, and interests. Because the position that was given to you by the people asks of you the responsibility to consider the greater majority than your own selfish and colored biases. Kitang kamong mga mayor na sayod, dunay mga panahon, buot na lang unta ta mo pahuway. Apan, doon na pa'y atimanon. Kinahanglan pa, nga atong atubangon, kay doon ay problema. Ang inyong mga konstituente, moabot, baha, bagyo, dili mahimo, nga di ta mag-una dito. Nga kita'y magpa-safety nato. Sagdi na lang, o mabutang tas peligro. Dili lang ang atong mga katawhan nga kita ang gisaligan. Kay ngano bitong nanagan ta? Nidagan di ay ta. Aron matawag tag honorable. Nidagan di ay ta. Aron interviewhon tag musikat ta. A public position is a sacred trust from the people, and the voice of the people is the voice of God.
so that it is incumbent upon all that dare to seek an public office to realize that the moment you take your oath, whether as mayor, board member, or governor, you have ceased to be citizen, ordinary citizen, and personality-based a person.